mukinnyi waba ari uwa gatatu w'umunyakameno ko haciyemo Jemba Eric byari muri za 2-4-5 2-3-2-4-2-5 gutya aho ngaho ubwo nyine na Onana n'uyu nguyu wabujemo yaba ari umunyakameruni wa gatatu kugenda rero afite mwene wabo asanzemo niyo integration no ko kwiyadapta byakoroha ngira ngo byanze bikunze no kuboko kwa Onana cya mu gukonvenka mbeo makuza muri equipe Manchester United ntabwo umuntu yabyirenganya nubwo Onana ibyo byo kuma OT ntabwo birashyirwaho akadomo kuko haracyatekerezwa uburyo ashobora kuba yasohoka. Baracyavuga kuri Martinez, Emiliano Martinez ko ashobora kuza muri rizamu Onana agasohoka, ariko ubona ko kuza kwa Mbeumo nibura ndetse ugashyiramo na Kunya. Izo mpande niba ramuka bahari Manchester United yarabisigaranye noneho ikintu cyo gushaka umupivo cyangwa se nimero 9 kugira ngo iyo sector offensive cyangwa se wa murongo w'imbere wose nibura Manchester United izabifite abakinnyi bavuga ko bari active bashobora kuba bayitwara cyangwa se batuma yongera kuzamuka ikagaruka ku ruhando rw'amakipe akomeye. Yes, match izafungura harimo Arsenal izacakira na Manchester United muri Premier League mu kwezi kwa 8. Iyi Arsenal yamaze kwibikaho cyangwa se gusinyisha Martin Zubimendi bisa n'ibyarangiye, ndetse na nimero azajya yambara yarayibonye yihisemo, Arsenal yarayimwemereye. Arsenal kandi yongeye ubura dosiye ya Rodrigo Goes ngo Alonso yaramubeshye amwizeza ibitangaza, ariko Alonso ngo yamaze nako Rodrigo ngo yamaze kubivumbura yamaze kubivumbura. Igihari rero byaje no kurangira equipe ya Real Madrid nyine ishyizeho igiciro, ubwo ni nk'icyo dushobora kuba twakwita nka buyout clause, navuga ngo amafaranga ikipe yose yakwifuza Rodrigo ishobora kuba yatanga amafaranga ari mu masezerano Rodrigo nk'umukinnyi wa Real Madrid nyine yagiranye na equipe ubwo yisinyiraga. Ayo mafaranga rero nangahe ni miliyoni 90 z'amayero. Ikipe ya Real Madrid amaze kuzishyira ahagaragara zingana na miliyoni 77 z'amapaundi. Ubwo rero ikipe ariyo yose yifuza uyu mukinnyi Real yabigize clear rwose, n'ubutumwa butomoye buri clear, ni miliyoni 90 z'amayero. Ubwo Arsenal nibijyamo itakaremo gusa kujya kuri bid ya miliyoni 90 kuri Arsenal irimo ikiri gushaka rutayizamu, kuko gira ngo priority za Arsenal ntabwo ziri ku bakinnyi baba winga. Nuvuga ngo priority ubungubu ikipe Arsenal focus yayo no gushaka umupivo cyangwa se nimero 9. Ariyo mpamvu ibya Sesko biracyari mu nzira. Havuzwe Victor Gyökeres erega David urareba abo bataka uri kuvuga abo ba forward uri kuvuga uri muri range y'amafaranga ninde wabona bose bango bose bari hejuru y'aya mafaranga. Bashobora kureba bakavuga bati mu gihe byanze dushobora kwemera tukarekura aya mafaranga tukamukoresha nk'umu forward kuko abawinga bo turabafite ko mu mupira ugezweho ubu ngubu ama equipe menshi adafite ba rutayizamu natakisha abakinnyi. Ni nayo mpamvu mu buryo bugezweho muri rusange navuga ko abatoza ubu barimo bararema impano z'abakinnyi bataka bavuye mu mpano. Nivuga ngo cya kintu cyo ngo turi gukoresha ngo kurema abantu nimero 9 abatipike na namba 9 cyangwa se abapivo, ubu cyavuye bari kurema abakinnyi bataka bava mu mpano. Ariyo mpamvu uburyo bwose bw'imikino abatoza basigaye bakoresha no gukoresha ama force 9. Ariko wareba tuvuge dutanga n'ingero mu equipe kandi akomeye ko nk'ubu reka dufate nk'equipe ya Paris Saint-Germain champion wo mu Burayi. Urebye abakinnyi benshi abafite ibitego byinshi, ufashe Dembele, ufashe ba Vita, ushizeho Doué wabaye mukinnyi, ufata Desire Doué, abo bose ni abakinnyi bakina nk'abawinga, bakina nk'abasemba babo. Fata ikipe ya Barcelona aho bavuga ngo ifite n'umwataka, ifite Goncalo Ramos ndetse n'umusore ukiri muto witwa Mayulu ukiri muto. Abo bose nuvuga ngo babona iminota mike. Fata Barca Barcelona nk'umwaka utaha bwo nta mwataka uzaburimo, kuko nabonye Hans Flick avuga ko uburyo yifuza gukina azajya bafite niko uruhande rumwe
urundi ruhande ruriho Lamine Yamal. Rafinha agakina mu mugongo wa Dani Olmo. Nuvuga ngo barashaka gufata Dani Olmo bakamukinisha nka force number 9 kubera ko muri position yajyaga bikina akaba ari kuri nimero 9 igihe atakinnye akaba ajyamo Ferran Torres. Ferran Torres nawe ntabwo ari umwataka typique. Nuvuga ngo bano ba pivot bano bataka typique ba nimero 9 bakina bagumayo cyane bakazanirwa imipira bari kugenda basa naho bava muri z'abatoza benshi. Lewandowski urumva azafasha cyane mu rutego gusimbura nk'umusafu cyangwa se baka cyane n'imyaka ye. Ubwo nyine twatangaga bafata n'ikipe ya Real Madrid ikoze saison nta mwataka typique ifite urumva ariko yari Mbappe hakina kandi babizi kubundi akina neza mu mpande kuva Benzema yagenda nta nimero 9 none ujya ku ikipe ya Liverpool uvuga ngo Liverpool rebe igihe urabizi ko Nunez yari ahari nka nimero 9 ariko umutoza yahisemo kujya amukoresha igihe gitoya ahubwo agahitamo gukoresha rimwe Cody Gakpo kandi nuvuga ngo nawe ni umukino usanga watakava mu mani buriya buryo rero bwo gukinisha force 9 cyangwa se nimero 9 ariko utagumayo biriya ni uburyo bugezweho bwo kwima ubuse ko w'abantu bakina bitwa ngo nibakina nka nimero 9 byorohera abadefenseri baba no mutima defense kumugenda kuko ahantu ugomba gukina ugomba kuguma hagati y'abara abadefenseri ubaderanje ariko iyo muri gukina ibyitwa force 9 nuvuga ngo babakinyi batatu bose ku murongo yaba uri kwataka cha kurani rw'iburyo uca kurani rw'imoso nawe uri imbere nuvuga ngo mukora ibintu byitwa amakroisement nuvuga ngo kunyuranamo umwe ajya gusabira iburyo ushobora kuba nge watangiye ni kwatakira iburyo igitego tujye kugitsinda ugasanga ni uri handi hitwa ngo ni kuri nimero 9 umwe watangiye yitwa ko ari kuri nimero 9 yagiye gusabira kurani rw'iburyo so ubwo buryo bwa makroisement bwo kunyuranamo butuma abadefenseri bagiramo bajagarara cyangwa se bagatakaza imyanya so nuvuga ngo ni uburyo bwo kugira ngo haze kuboneka ama free space cyangwa se imyanya yo kwatakiramo no gukina kubera ko nta muntu numwe uhari wo kuguma imbere ngo agume hagati abadefenseri bakomeza kugenda bakurikiye abakinnyi uko kuna kuri cyo mukino ujya gusubira ku ruhande hagasigara espace umwe muri babandi batatu b'imbere ashobora kuba yazakata aprofita hahandi umudefenseri avuye akurikiye wa mukino ugiye ku ruhande akaba yakoresha ubwo buryo bwo kuba yatsinda igitego so navuga ko ikindi abafose namba naye mugaragu baba bafite karite zo guposesa umupira cyane akenshi uzareba ba Dembele bahengetse yo ba Mbappe ni wa mukino ushobora gufata baro ari nko muri batatu akayigumana akayipinga akarindira none babagenzi be bari mu mpande bakaza bakaba bakinana akaziransa akajya kwisaba muri box bitandukanye n'aba nimero 9 twavuga bari typique akenshi usanga karite technique tari hejuru cyane wenda afite izo mbaraga ari umukinnyi uri clinical ze gutsinda byoroshye cyangwa se gutsinda ari ibintu yumva cyane ariko bano basa naho bahengetse usanga possessing umupira kugumana byoroha cyane kugira ngo bakine n'iyo je yabo umuntu yavuga ko rero kuri Rodrigo Goes nubwo wenda mugaragu avuga ko Arsenal idakeneye abawinga cyane ariko urebye igihe batakaje Bukayo cyangwa se na Martinelli ubona habura undi muntu mu byukuri wajyamo kuko nk'ubu tuvuga Arsenal ifite abawinga buhavuga byibura batatu ariko muri abo batatu ngo tushyize na Trossard haraburamo wa muwinga noneho wongera umubare w'ibitego kuko urebye ibitego Trossard yatsinze ageza mu bitego 10 ariko uziko bura top scorer Arsenal umwaka ushize atigeze ageze ibitego 10 muri shampiyona ngo byaruka kuba mu myaka yashize za 2021-2022 nuvuga ngo uwatsinze ibitego byinshi muri shampiyona yari Kyle ibitego 9 nta mukinnyi bafite bose ibitego 10 muri shampiyona bivuze ngo bakeneye umukinnyi uza kongera ibitego cyane muri shampiyona inde Saka Bukayo Saka atsinze 6 nta mukinnyi wakoze imibare ibi nta wakoze double digit Kyle atsinda 9 ari nawe top scorer muri shampiyona uzi no ko wa Arsenal Trossard atsinda ibitego inka yanjye Trossard zarengeje 5 Trossard muri shampiyona Trossard afite 8 na assist 7 okay afite 8 urumva rero ntabwo mu 10 ntawageze mu 10 ufashe ibitego 6 bya Bukayo ugafata ibya Trossard 8 12 ugashyiraho 9 bya Bukayo 23 abakinnyi batatu byakaye abakinnyi batatu bari munsi y'ibitego bya Mohamed Salah ari umwe muri Liverpool urumva rero uburyo ibitego byabaye bitari bari no munsi y'uruhare rwa Victor Rwanda umwe yagize muri Brentford iyo murakara mukababara murashaka igikombe rwose izo statistique ntago zimeze neza so urumva rero nicyo kintu gihari ni ukumenya priority kubera ko Arsenal ntabwo iri muri range uko ishobora kuba yafata abakinnyi babiri batanga miliyoni 150 cyangwa se 180 ngo no kuza kureba icyo umutoza aza kuza gushyira imbere ariko nabonye Arteta anashyize ari muri abatoza bareba mu bakiri bato y'abikipe agashaka abakinnyi azamuramo nubwo akenshi muri no myaka amaze ubona ko yazamuye abadefenseri cyane ariko abakinnyi imbere atabazamura igiba gisigaye gusa no kureba kuko mu bitabo by'uwitwa Arteta harimo Sesko cyane kuruta uwitwa Rodrigo Goes kuko miliyoni 90 ku muwinga navuga ko nubwo akiri mutoya
mbona kuri Arteta imbaraga nyinshi aziryamiye ku kuba we akiri gushaka wa mukinnyi wa mupivo kubera ko ni umutoza wakuriye mu buryo bw'imyumvire bwa Pep Guardiola kandi mbona ko Pep Guardiola we ntabwo ararekura ku cyitwa gukoresha umupivo ahubwo Pep Guardiola we yahinduye uburyo bw'imikinire bwo kuva kuri ya triangle bakoresha muri mediane ahubwo we ajya kubyitwa rectangle no vuga ngo imbaraga zishyize mu kubaka mediane ikina mu buryo butari busanzweho ariko akaba afite umupivo ibona ko na Arteta rero mu mitekerereze ye aracyatekereza ikintu cyo gukora cyo gushaka umupivo cyangwa se nimero 9 ku buryo bwose bw'imikino cyangwa game approach yiwe akina ariko afitemo nimero 9 niyo mpamvu mbona priority kuri Arteta iraza kuba umupivo cyane kuruta uwo muwinga nubwo uwitwa Rodrigo Goes arimo arajyanwa mu kipe Arsenal ikindi abantu bajya bamenya iyo turi mu bihe by'amatransfer no vuga ngo aba agent b'abakinnyi bakoresha izo article mu binyamakuru bitandukanye kugira ngo amakipe abo bakinnyi barimo kuko tuba tujya kujya mu ndi mwaka atekereza ku kintu cyo kuba uwo mukinnyi yahabwa agaciro ndetse yanongerwa amasezerano cyangwa se ya ikipe irimo iramushaka imwe ishobora kuba yazi kavuga uti niba hari hakurya ikipe irimo iramushaka kuki tutajyana ano mafaranga so navuga ko ibi byose rero ni bimwe mu bintu biza muri iki gihe cy'amatransfer kugira ngo nabo bakinnyi agaciro kabo kazamuke yaba ku maklabu yabo kugira ngo batekereze uburyo bashobora kuba bamukipinga no kumwongera amasezerano cyangwa se nahagiye kujya agaciro ke kabashe kuba kazamuka yego hanyuma Rene Liverpool yo defending champion n'ubundi ikomeje gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ku munsi w'ejo nibwo umusore bita Milos Kerkez yagaragaye mu ndege agiye Merseyside Milos Kerkez yaravuye Serbia niho yari amaze iminsi ari mu biruhuko ariko ubu ngubu ari hariya mu mujyi wa Liverpool uyu munsi mu gitondo cyangwa nimugoroba bashobora gukora ikizami cy'ubuzima ni miliyoni 40 bamushyizeho ko urebye uyu mukinnyi n'umundi ajya mu ikipe ya Bournemouth Richard Hughes niwe wari sporting director muri iyo kipe n'umundi niwe wari wamuzanye rero kumuzana mu ikipe ya Liverpool byamworoheye cyane dore ko abo n'umundi asanzwe bafite bahakina yaba ari Tsimikas yaba ari Robertson bose umwe muri bo ashobora kugenda rero ntago ikipe ya Liverpool yabaho ifite nimero 3 umwe Milos Kerkez rero aje nawe gutanga umusada dore ko n'umukinnyi nawe ufite karite zijyanye no kwataka kuko Arne Slot ikintu cya mbere ngo kiba mu mikinire ye n'ukwataka niyo priority ya mbere ibindi byo kudefanda biza nyuma rero Milos Kerkez bisa nk'ibyarangiye igisigaye ni ikizami cy'ubuzima kiraza kuba kuri uyu munsi nimugoroba cyangwa se mu gicamunsi cy'uyu munsi ariko we kuba byarangira ahubwo undi urimo umukinnyi ukiri muto umukinnyi w'imyaka 21 wagize season nziza cyane mu kipe ya AFC Bournemouth urebye nk'aba nimero 3 bari mu gihugu cy'Ubwongereza muri championa ishize rwose nko muri bane ba mbere yazamo niyo mpamvu wenda ikipe Liverpool yamwifuje umusore wavukiye mu gihugu cya Serbia ariko akina ikipe y'igihugu ya Hungary cyangwa se Hongria hanyuma rero uyu musore bivugwa ko ikintu kiri gutuma bagihutisha Liverpool buri yashaka gutangira pre-season yaramaze gusoza ibijyanye n'abakinnyi bagomba kuba bayijyamo cyangwa se abakinnyi yaguze cyane ariko cyane bano bakina mu mpande ubwo ndavuga Kerkez ndetse na Jeremy Frimpong wiritse bamaze no kumutangaza ndetse na Frimpong ubwo rero baravuga ko nyuma y'uko Kerkez amaze gusinya bizabisa naho wenda undi wazamo n'ubundi yazamo azabameze nk'umu backup player cyangwa se umukinnyi utazabanzamo cyane ariko Kerkez we n'ubundi azaba ari muri first mu birumvikana nabwo rero nyuma yuko aza kuba akora igeragezwa ry'ubuzima cyangwa se test medical araza gutatangazwa ubwo barebe uburyo wenda bashyiramo undi mukinnyi nk'umwe cyangwa babiri ariko sa naho Arne Slot ari kugenda arangizanya n'ibijyanye no kwinjizamo abakinnyi mu kipe undi usigaye ni mu mutima wa defense kuko witwa Jarel Kwansa ibiganiro bigeze mu mpera we n'ikipe ya Bayern Leverkusen kuri miliyoni 40 n'amafaranga meza ashobora kwinjiza none agahita atuma ikipe ya Liverpool ijya kuganira n'umusore witwa Magehi uri mu ikipe ya Crystal Palace kuko witwa Ibrahim Konate we yanze kongera amasezerano kandi yarasigaje umwaka umwe bivugwa ko ikipe ya Real Madrid yatangiye kuganiriza witwa Ibrahim Konate ko umwaka utaha yazayijyamo ari free agent rero ikipe ya Liverpool ngirashaka kuzana Magehi ikindi kintu ikipe ya Liverpool ishaka gukora no kuzana umukinnyi w'umwongereza mu ikipe ya Liverpool kuko urebye nk'abazajya babanzamo na mukinnyi w'umwongereza wari urimo n'umwe uri kujya abanzamo mu ikipe ya Liverpool ikintu rero bashaka gukora no kuzana n'ubundi babakinnyi
bitwa ba homegrown talent babakinnyi bakuriye mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero uyu Magehi biri mu bintu bamushakira, ikindi kandi azaza gufasha wenda mu gihe Ibrahim Konate yaba yabuze akaza gufatanya n'uwitwa Virgil van Dijk. baramufarikira bikozemo ubucuruzi muri Kerkez, yamuguze miliyoni 15 hanyuma igiye kumutanga kuri miliyoni zigera kuri 40. urumva ko bamubonyemo miliyoni 25 kandi mu by'ukuri mu gihe kitageze no ku myaka 2. hanyuma n'umusore bavuga ko rwose ibijyanye n'imvune kubera ko n'imyaka yafite ntabwo bimuranga cyane, kubera ko imikino 38 yose ya Premier League yarayitangiye aranayirangiza. Numwe mu bakinnyi bakina imikino yose ndetse n'iminota yose muri Premier League. Yatsinze ibitego 6 atanga na assist 2, uruhare rw'ibitego 8 mu by'ukuri mu mwaka umwe w'imikino muri shampiyona. byonyine biragaragaza uburyo nawe yabashije kongera umubare w'ibitego muri ikipe Liverpool, cyane cyane biva mu mpande. Twihute tujye muri Barcelone. Nico Williams René nawe n'undi musore ugomba kujya mu ikipe ya Barcelona. Nico Williams ahantu bigeze noneho hajemo noneho abavoka bari kwifashisha abavoka muri transfer ye, kuko bari kureba ukuntu ba balance ikijyanye na financial fair play. Ko Nico Williams bazamuhemba hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 8, bamugure miliyoni zigera muri 58 z'amayero. Ubwo rero bari kwirinda ko financial fair play yazabafasha. Ikintu Barcelona gusabwa ni ukubanza igasohoramo abakinnyi bamwe muri Barcelona. Bano bakinnyi ba Crema ba Ter Stegen wenda bakareba ukuntu babasohora kugira ngo barebe uko bazandikisha uyu Nico Williams. Rero bari kwirinda ko ibintu bya financial fair play byazabafasha. Ikindi bari kugenda bongera igihe kugira ngo ingengo y'imari y'umwaka utaha aba ariyo bazatangiriramo, kugira ngo n'ubundi bagende birinda ikintu cya financial fair play, dore ko n'ikipe ya Bayern Munich kimushaka ariko we yababwiye ko ikipe yifuza ari Barcelona. Rero bari kugenda bareba ukuntu ba balance bitabo byabo kugira ngo financial fair play tazabafata, ariko umukinnyi we ikipe ashaka n'ubundi ni FC Barcelona, nta yindi kipe yifuza. Akari Barcelona nyuma y'ikipe ariko gato Barcelona asinyishije, mwabonye kana yasinyishije agapeti kitwa Rooney Bardji, akaba ari akapeti k'agahanga cyane kakinaga muri ekipe ya FC Copenhagen. uyu musore rero akaba akinira ikipe y'igihugu ya Swede, yavukiye muri Kuwait. urumva ko afitemo rwose n'amazina ameze nk'ay'Abarabu. Ikipe ya Barcelona rero yamaze kumugura, n'umwe mu bawinga bakomeye cyane, akaba ari umupeti ukiri mutoya cyane kuko afite imyaka 19, n'umwana wo muri 2005. Barca amaze kumugura rero, bamaze kumutangaho miliyoni zigera kuri 5, ariko ngo bazongeraho izindi miliyoni 2 bakurikije uko zaba yitwara. ngo nimwe muri tanga zikomeye cyane Barcelona yamaze kwibikaho. Hanyuma Paul Pogba muri Monaco deal ntabwo irarangira. Diro ntabwo irarangira, ngo turi kuburamo n'utuntu tujyanye na image light. Turabizi ko Paul Pogba ni umukinnyi w'umusitari, ni umukinnyi ugukonsoma cyane, nubwo waba umufite ku ikintu kijyanye no kugurisha ama image. Nizo detaye ikipe ya Monaco yari iri kunegosiyaho cyane, dore ko n'ikipe ya Al Ittihad yo mu gihugu cya Arabia Saudite yari yajemo. Rero Paul Pogba ngo ni utudetaye twa nyuma dusigaye ku kintu kijyanye n'uburyo bazajya bamucuruza, ibintu bijyanye n'ama image, ukuntu azajya yamamariza ikipe ya Monaco, ikintu kijyanye n'amajezi. Nizo detaye za nyuma zisigaye nk'ibyarangiye, kandi ni ikipe ya Monaco izakina Champions League. ni ikipe ya Monaco ishaka kongeramo n'izindi mbaraga. Mwabonye Kishka Andre Onana iganiriza hagati ya ngo irebe ko yazaza ikombe wa Champions. So bisa nk'ibyarangiye, uturamo n'utudetaye duke cyane. Paul Pogba akaba umukinnyi wa AS Monaco. Cyakoze Pogba harimo isomo rikomeye cyane surtout ku bakinnyi ku kintu kijyanye na discipline. Urebye Pogba ukuntu ameze, ndavuga fitness, iyo umureba urabona ko ari umukinnyi rwose utaragiye ngo ajye mu ma indiscipline, ajye muri za désordre, yongera ibiro wenda kubera ko aramaze igihe adakina, kubera ko Pogba ngira ngo ubu hagiye gushira imyaka hafi 2 irenga. Pogba se naheruka mu kibuga muri 2023 muri 2023 mu mezi ya nyuma nko mu kwa 9 cyangwa mu kwa 10, ariko urebye uburyo yakomeje kwiyitaho, akita ku mubiri we, akita ku mirire, fitness, naramubonye ejo bundi kabisa, ubona ama 6 pack, ubona yumutse, urabona nyine ko ari tayari gusa kongera kugaruka mu kibuga, kongera kiyadaptana bagenzi be, ubundi ibindi byose biri ku murongo. Ibyo ngibyo rero iryo somo rirajya kuri Mikhail Mudryk. Uyu nguyu nubise ko Mikhail Mudryk ari we ubu ngubu niwe ibirego biri on table, dutegereje kumenya niba bari buze kumufatira ibintu, kuko nawe yatangajwe ko
basanze akoresha imiti yongera imbaraga muri rusange bashobora kumuhana imyaka 4 imyaka 4 nibe muhama ubwo nibimuhama rero ubwo urumva witwa Michael Mudrik nawe ni uri kuri iyo page izo nama uri kuvuga za Paul Pogba uburyo yitayeho akitekerezaho uko Paul Pogba urumva aheruka muri action atarinjira mu myaka 30 none ubu ngubu agarutse mu kazi yaramaze kwinjira mu myaka 30 nabona ubivuga Ibera akikanda kunda nawe sinzi niba imyitozo ari mikeya niba yarayigabanyije nagabanya imyitozo Ibera rero iyo message utanze iyo message utanze rwose umutoza witwa Desire Atungimana iyo message ubwo mukoreye umuti kuko Ibera yaramubuze Ibera yarabuze muri Zone zandani namubuze muri AG Sport muri AG Sport yarabuze kwizigera saramubona byibuze muri RBA kwa gatandatu twakiriye match ya RBA dukina na Koika tunatwara n'igikombe Ibera ishobora sanga no mu kiganiro turimo tuvuga ko ari gukina match ndi hano mu kazi yabaye mu gitondo kwa gatandatu ibyo nari mbizi ubusanzwe iyo umuntu ari mu kazi iyo irangiye nk'umwe mu bakinnyi b'abakadire bo muri equipe araza akareba uko bimeze kuko yarabizi ko hari buze gutangwa n'igikombe ariko ntiyakanaje ko ntakubonye ko mu mafoto ubone mutanga igikombe byagize bitazamugara igikombe nitugera kuri Liga ntiturabigaruka najye kureba Liga ariko kwa gatandatu twava cyakora Liga yarayakoreye kuri tapi yes ni za transfer nyamuneka zari zihari zifite akagufu cyangwa se zifatika